दालापति आमचाइनि लुकुरक बेलायनो चलिजाक बीजेपी IPF सरकार फाइमानि यागलो kahar kahamde tong ti kahamde maneng amno kanta naini phaya BJP ni khoroksa MLA hinui saka BJP ni adong okra samung khainai kheba aboni bagui no bini kokno jai jai khayani bagui bo Tripura mothani balarum kha hinui saka taino saka titi edisini burum ganang EM Rajesh Tripura IPF ki yakarei 12 family ni 24 butar Tripura mothani balarum kha hinui saka PM Rajesh Tripura haine salo abo haikeno IPF ki yakarei Tripura mothani banarum nai lukurok Greater Tripura na hamjagi hinui saka PM Rajesh Tripura दीर्घ बছর 25 বছর বছর बामफ्राम खायजों त्रिपुरा साखौनो उन्नति वन बागै आं थांखा BJP समर्थन BJP निबो नायदि नुखाबले जों 5 बছर थांखा कुनु कुस्ता काम खाया नेता हिंबो करे पेटा हिंबो करे कोनो कोनो सान्त्वना कफेसा साफाय मकरि वो दुख बागै जों काजे किन त्रिपुरा सादथ जातिनि पक्षनि सामानि जों हामजागैनो जों उल्टा खुयो जों त्रिपुरा मासाखौ समर्थन होयो कारण काय BJP सरकार जरा फाइमानि बाव तमांगा बाद नेता MLA तंगनायबो जोनो फायो कफेसाबो सान्त्वना फाय मकरै तिनि तिक्रै तिनि कारेन्ट करै तिनि रास्ता घाट जाया अबनो साफाय मकरै इनकाय थांगै ऑफिस थांगा आं कमप्लेन खायबो माइनि सिखौ फिसिंनाय जों अतिगे आं दुख नांगौ कारण अंखा तिनि जे राजेश त्रिपुरा फैयासे जेहेतु त्रिपुरानि मथानिबो बे एकजन EM ताइले जों नबो खेलायनायनि हि आसाखै जों अबन बागै जों समर्थन खायनो हियो दिनै ग्रुप सालायो जों दख दागो लायो अबनो आं खायो इनकाय तिनि जे निन नगै एम सर फेमिलि नों बाहायके मातों हमका आनी एम सान थाइमाने अतिगो आंखाय खूब खाला सान्त्वना दंगो तंखाय एकदिखाय आनी जे पक्षबो जे परदिगो BJP गो जों समर्थन लायमानि ओ BJP नि बरकताबो आना हामजिया मंखना अबश्य आनी बुबो एकटा कल्पना दंगो ति आसे ताइले नरनि काम तांग मसाय बागै नां फायका गां आरो तादखा ति आसे नबो फायदिया मो बक्सा आनी उदंग फायदि आबनो साबो दिबनो साइरगो कालिया बुस्कांगते तो विधानसभा साइको आबनो तिले तुमा कौसाने जे तबो BJP राव हुरुमुरु हिंटो जे बोले बुस्कांगते तो विधानसभा आरो सरकार तुबिना आबनो तिले न तुमा कौसाने बड़ी सरकार तो ते जों सामिया जों जिफिनि मथान चंद्र कार नांनाय ककाय मेन खाय